Difu PHSI Hemalong BJP Lumajong Block Model Committee Hinman Swachta Hi Seva Sai Kede Langhin MEC Constituency ke Parlo Jai Pangalong KSYC Tumpen Kep Angdeng ki Unatuma Phan Chenglong ME Angdeng ki Unatuma Phan Karchu BJP Party Pen Hongkram Balong Gunotsof ke Paman Kardong News time along penili Vilban Krupi non biotang ton pen RJ tha Bharatiya Janata Party Lumajong Block Model Committee pen chitini phai trainer kep arni Difu PHSI Hemalong Swachhata Hi Seva Sai ke denga biota Card news of Frank pen biota nangpali Swachhata Hi Seva Sai Karbiang Lawang Kang chitini phai krep ho arni pen pangchengsi Priyachi Kloni phai hini arnian claim ponji busi Swachhata Hi Seva coordinator pen pachini Difu PHSI Hem along Chiti Trainer Kep Arni Bharatiya Janata Party Lumajong Block Model Committee pen PHSI Phuatum Chirapsi Labang Sojai Mek Kideng Pon Padu September tarik re open 2 Oktober 2 Oktober an labang so asa yang deng claim pon ai Swachhata Hi Seva pu labang ke first central pen state pen lapen dak district pen labang so circular etum la block tin antan ang pan lelo lapen ke nil tum stame 15 tarik arni pen da chenglo lapen pini bangke labang so PHC itu water tanki la so ahong plam bina pani labang so ahong plam long bang pen labang so cetai keter an atumi ajo atumi din tu Biswakarma puja talon det pen lahai keter kado kabe anta nitu ning thir jerpen lason si epang ke bang jilang long anta elitum okolla athak chot kali bonta aklong sitame elitum ning aklong pen sitame ing thir jerpen kai kes tame ning class sap pen long song deng klem pon ber nei plutang te elitum kaching hon CM sar tuliram ronghang sar lapen minister sar alang litum aprang itu kedam tang bangso karbiang lom han tipeduk pontang semsong sing ti amang ke hemante kang lapen ke non hala bangso amang ke hemante kang pot ke pa fulfill ji phan ke pa chun ji phan tung kaching hon CM sar tuliram rong hang sar lapen ako minister sar lapen district sor ka ko do an la bangso ke mang pon non e prang ke bang halang karbiang long phan pon paching thur pon ji lapan so se asai ke me same hetan asai ke me paching thura hin pen same rara tuma ke mang labang so ke mang same kaching hon council sar tumpen council ke hoy tumpen lapen ke la minister ke hoy la ka du ka be do an mele tum an same ke mang pon labang so sayang deng rara ke mang ko ta pachun pon thegi phansi la hai ang deng bandai klem pon lo kasi Swachhata Hi Seva la no pini bang so asai dak ke klem ke Langhin MEC Constituency ki Parlo Kang chitini phai trainer kep arni Jaipong along KSYC song hinpen kep ang deng pen chenglong ME ang deng ki una bang phu bang phia tuma phan karcho sai ke denga biota Card news sa hemalong biota nangli Literary Campaign Cum Felicitation Program Jaipong Area Council at Pen Patir Piponsi Karcho Mai Padopon Robinson Tokbi Pen Kecharipon Amayalong ke Phalam Thilapen Aluhi ki Pachni Bikram Kropensi Apor Enlo Mayalong KSYC Central Committee Amaipu Prakash Terang Abarim KSYC Amaipu Johnny Timunga Tumta Chetong Dun Lapen Aluhi Aman Pen Thekar Chabang Longsing Teron Chetong Dun Anparta Sorgari Gaumura Roman Rongpi Lothan Bang Tumta Chetong Dun Riti Mayalong Aluhi Aman Pen Kachetong Dun Longsing Teron Kecharli hin ke paprang dun thek jepan ardi do jot pen lam thek ke jaipon padu ning na parum du lan so se charli du no lan so se thenoi an so se ding no West Karbi Anglong District Rongkhang MEC Constituency Sangkang BJP Racharya Song pen chitini phai kre troxy arni pardun ron pen Gunotsof ki paman pona biota Card news sapherangki Jason inghi pen biota nangpali Hongkram along BJP Racharya Song hinpen Gunotsof asai kedeng Gunotsof asai ki paman pon along MEC Horan Singh Bepen kaning jepon atengke Hongkram Booth Committee henlo kemenai lo pusalang lihin pen pachini kebang ji phaikunya chiklo puthot Gunotsof ke paman pon thu jephanta MEC Horan Singh Bepen pachini pontu Gunotsof ki padopen party hinpen kwansi rataphan kaching thora sai ke claim pipon ma lapen ko PPC ke claim pinang jilangma lahai kaching wai pon padu MLA Dr. Mansing Rongpi pen BJP Racharya Song apotha kachitong donara thengnu lam theki jai pon padu kibang jikili hutsitame 3 number ST Difu Constituency pen BJP Racharya Song si nang haiji athiman non ke chari bawa sarkar dum semet pen kaching thur amo ke denga jok rat tum sitame BJP phanse ani kache thedo pusi MLA Rongpi pen ningje labang so mailong pena an Congress ta pen HSTC aralatum BJP along chingbe dun birta longdun Namalam sa por pan bir tamu into paniksina.
Please step in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. Come one, come all. Grand opening of Bazaar, India. A shopping mall consisting of various quality of gents wear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc. Difu Main Market, Old LIC Building, Karbi Anglong, Assam. Looking for your needs? Visit Bazaar, India. Aturkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Aturkimi Outlet opposite Langpi Dahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesiri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihenamo people thadbir talong wangthulo. Non hejong Bokulia United Karbi Club along ada porphai keba porpen KCS langper hawaramai kesenga mai kipado pona birta kat news along perang kepen birta nang pali. Jiten rong parpen kichiphem phupon amai along pronason rong parpen si mai ki phalam the jaipon. Labang so amai long KCS tiripia mai pen hum sing be kam sing inti thon sing terang
phubon tok bi pen chenglok pen an cases claim bang phubang phiatum chetong dun lapen karbi lamet amai bokulia aro amai hin pen sanjay tok bi an parta hills area development minister sumrong hang chetong dun pen an approaching watching sai pen ke hai timung laphan mai phu lapen Praneshwar Intia Phan Chunbang Arpu Pek Ponsi Kadukawe Bang Phokep Klem Bang Phubang Phiatum Arpu Pek Ponsi Ing Tang Kring Pen Lang Pher Kesia Sahwar Amai Deng Ponlo La Somai Long Thotsi MSC Ram Singh Timong Phan Mai Phula Pen Thon Singh Terang Phan Chunbang Arpu Pek Ponsi Kewang Journey Zonal Festival Phan Sitami Tirika Mamai Kesenga Birta Longdun Non Hedjong Balipathar Pitiadong LP School Borlai Hanse Arongalong Arnitili Hinya Pormalom Nirman Shramik Aro Keseng Abiota Karnus Perangkepen Birta Nangpale Nobin Teron Pen Kecharipon Amayalong Maike Pha Alam The Bapuram Singnar Pensi Jaiponlo Labang So Amayalong Aluhia Mana Peng Pen CPI ML Secretary Ruby Kumar Phangcho Kakis Secretary Gobin Tokbi Nirman Shramik Karbianglo in charge Amlong Ingti BDCNS Secretary Bapuram Singnar BDCNS President Longsing Kro Nilip Nihang Hawaramai Vice President Gangbura Hanse Balipathar Sorkari Gangbura Monisor Hanse SYJ General Secretary Rokti Tokbi SYJ BDC Klembang Phubang Phiatum Pen Danglok Pen an rong aral tum chetong dun pen mai message ben kipachun pona birta nangle birta bang kila pans kang ton poniglo domi thakmi korwang thu